Risomato siete a prare due ponne, risomato ma si parla un po'. Ini kalau kening tujuan lo, tipi kurang lo ngejalo setamene kabiyo festival kan inura lo perpan kondekku. Nini coy jeke cek coy tong le parok punantir, nini coy jeke le cek buang lo tekang biar coy jo. Penang me itu ngedek citong longke, kabi reftar season 5 ki patoji. Kapre kalun hello ta aki longji na pena korjana sumaraje ke meta tek longji mila kapre